Urbanizacija, divlja sječa šuma, pa na koncu i požari. Sve su to faktori zbog kojih divljač u Bosni i Hercegovini ostaje bez svog prirodnog staništa i hrane. Potaknuti ovom činjenicom, mostarski lovci svojim angažmanom i trudom pokazuju kako se brinuti o životnoj sredini. Na proplancima Raške gore na inicijativu mlađih članova vrši se krčenje šume da bi se posadila hrana. Kaži nam koliko si posijao? Pa evo 3 duluma smo do sad uzorali, isfrezali i stari je posadio žito. Sijemo pšenicu, ječam i ovaj crveni kukuruz koji je, kažu, otporan na vrućine, koji ne treba puno vlage, koji se širi. Jer da bi lovac imao šta uloviti, mora brinuti i o zastupljenosti divljači u prirodi. 2 jedinke divljeg zeca puštene su u svoje prirodno stanište. Ali redovito radimo puštanje novih jedinki kako bi obogatili lovište sa novom krvi, znači genetika da bi se promijenila. Pomažemo na sve moguće načine u ljetnom periodu izgradnja i punjenje pojilišta vodom, prehrana, iznošenje soli, hrane. Važno je, pojašnjavaju nam, i da divljač prije puštanja pređe sve veterinarske preglede. Zbog toga se mora paziti da se kupuje od licenciranih uzgajivača. Nalazi krv, naravno, da bi zec opstao u kavezu morate mu dati ono što imaju u prirodi. Vitamine, razne hrane. Počeo sam iz ljubavi čisto, nabavio sam par jedan da imam, da pustim ubrdo u svoju lovište, da imamo da obnovi neki fond, jer sam vidio da toga zeca nestaje. Nestaje jer zec u prirodi ima mnogo neprijatelja, među njima i krivolovce. Da bi se koliko toliko suzbilo, teren obilaze lovočuvari. A odnedavno su postavljene i kamere. Lovci su prije svega zaštitnici prirode. Entuzijasti jedni koji se bore i za očuvanje prirode i divljači, divljeg fonda. Lovačka udruženja nisu u okvirima budžeta, financiraju se od članarina, većinom rad koji obavljaju je na dobrovoljnoj bazi. I zaista kada ih upoznate vidite da je ljubav prema prirodi daleko veća od one za lovom, jer s ponosom više ističu koliko su napravili za svoja lovišta nego trofeje koje su ulovili.